kacing syak kan thok bat kena kadon persya ya ubak Charles merengar ubadai UMLA tang kemau hati konstituensi ha kipai bak babon namar kacing lidung NPP kacang kadai kacing syak thiet lani kadai kacing bispa kacang bat ulak syak kan thok tang ha ki pai bak babon Henry kacing pau hagi social media pat kidon kibayaro bat kidon ru kibakan thok bat mentah ni kelak pau sai kedar na kawai ke YouTube channel jong wei ureu rang ba jong kate ketan halor kacang snggew kacang babale ubak Charles Marngar ulet ban peneso elade syah ke parti NPP bat unie ureu rang ba ulaong bakadaw hi kadai naki pat ba kamau hati konstituensi pagi kwa yaki development kumta kilej ban ot ban nam nau MLA chungki uba kila jet bat shania bat ula ongru yaki pai ba kibakan tho badai namar ka jings no tho bakla ka chungki om namar bau sha thet lane bau bie ka pisa ka tangka henai ka dawi ka dei naki pai ba kibadon hak mau di konstituensi baki kwa yaki scheme bat ki development repair namar pa ka mau ti ka dei ka wei ka konstituensi kabasak dentam na paro ki konstituensi na lorang ta ula ongru ya ki pai ba sngau ba wat kren to met yo ba Charles namar ba ka chingle ki jong ban kendo ban pa ne ki development repair haswa ba unlik ban peneso elade ka parti NPP om ba ulet tang marwehi henry kadai ka ching spot lang jong paro na do ki presiden ki secretary ki unit repair lambat ki ba kamak bat ulak kan turu ya ki pai ba haswa bakin kan tho kidei ban klip swai ka tanrai nadu batang om bakin sukan tho klem nong rim persya yo ba Charles Marngar